Oggi parliamo di pietra levigata. Hoy hablaremos de Pietra Levigata. El producto es Segui il tuo istinto, que ya hemos visto de muchas maneras. Pietra Levigata ofrece un efecto liso y semibrillante, que es adecuado para superficies grandes. Como siempre, todo empieza con Primus. Come sempre, tutte le nostre applicazioni, lo sapete, cominciano con l'applicazione del Primus. Fare il colore è facile. Hacer el color es muy sencillo. Yo elegí esto. Solo tenemos que mezclar nuestro propio aditivo con Segui il tuo istinto. Con Segui il tuo istinto. Bueno, ahora que Primus está seco, podemos continuar con la aplicación. Comenzaremos con nuestra espátula con muescas para hacer que la aplicación sea más fácil, y con el otro lado de la espátula la suavizaremos. Ahora le mostraré cómo. Lisceremo, adesso vi faccio vedere. Usted puede tocarlo, es tiempo de suavizarlo, pero primero lo rociamos para que la pared se ablande, luego lo puliremos con el guante. Lisciatura come? Prima bagniamo con il nostro spruzzino in modo che tutto si ammorbidisce e schiacciamo e creiamo questa situazione liscia, non ancora lucida, poi andremo a lucidare con il guanto. Lisciare prima di questo momento non è né necessario né utile perché porterebbe delle complicazioni. Meglio aspettare che il prodotto sia toccabile. Ecco il rumore che sentiamo adesso. El rumore de un muro. Ahora el ruido que escuchamos nos muestra que la pared está lisa, por lo que la dejamos secar nuevamente y podemos observar que se vuelve más suave. Es hora de pulirla con el guante. È il momento di andare col guanto a lucidare. Poi lo vediamo tra un paio d'ore quando è asciutto. Ecco, adesso si vede que es chiarito, ¿no? 5. En este punto, usted puede ver que está más suave. Ha pasado 1 hora y media. Todavía hay partes húmedas. Puliremos las partes más A suaves. lucidare sulle parti dove è quasi asciutto. Quindi lasceremo un po' indietro queste qui umide perché se le andiamo a schiacciare adesso la macchia tende a rimanere. Quindi Paolo adesso ci fa vedere come lucidare col guanto. A questo punto, se vogliamo, possiamo ulteriormente lisciare. Ahora, si queremos, podemos suavizar aún más la pared con la espátula y proceder con el pulido final. Lucidatura. Bene, pietra levigata, eccola qua, è asciutta. Ahora Pietra Levigata está seco. Han pasado 3 horas. Todas las manchas han sido absorbidas. El producto está terminado. Tenemos una pared respirable completamente natural. Podríamos usar toda nuestra gama de 168 colores, pero la belleza la da este toque suave y ligeramente satinado. 168 colori. El producto está acabado de forma natural. Al usar colores oscuros se tendrán manchas más obvias. Con colores claros, las manchas de pintura desaparecerán por completo. Così il prodotto è finito. Naturalmente nelle tinte scure avremo macchie più evidenti, nelle tinte chiare le macchie andranno
a sfumare completamente. La aplicación es simple. Podemos dejar la pared de esta manera o podemos aplicar nuestros acabados que le mostraremos en otro vídeo. Lasciarlo così, oppure possiamo procedere con le nostre diverse finiture che adesso vi facciamo vedere in un altro video.